turi kumwe na mama Yael, umumama dukunda cyane, uganira neza, w'intwarikazi. Niyo mpamvu tuba dukeneye ngo aganire, kuko hari ikiganiro twigeze gukorana mbere, mbona abantu bacakiriye neza, bakavuga ngo ese kuki utazugenda uganiriza abamama nk'abo ngabo, batuganirire. Tuba dukeneye kubona abamama b'iwacu baganira, biza bidufasha iyo twakumbuye, iyo dushaka kwibuka iwacu, twirukira kuri ibyo binyamakuru by'iwanyu, tukareba abamama bacu uko bavuga, tukareba imico yabo uko bambaye. Hari ahandi umumama n'indi uri ngaho atambara igitambara. Hagati aho tutagiye kure, reka tubanze tuguhe ikaze tunakubaza uko wabyutse ku giti cyawe ndetse na famiye yawe. Mumeze gute mama Yael? Yambu cyane journaliste, amakuru wacu dukunda. Twabyutse. Yego. Umva ko amazina bamaze kuyavuga. Nabyutse neza ku giti cyanje na famiye yabyutse neza. Buki. Urabona aho ndi saha n'imere, urabona ari ahantu parakera kugwaza bagwaje. Ariko muri bisange n'abagwaye nabo mbonye ari yabicara. Urabizi mu buzima nimba ari umuco wa kinyamurenge, uko bisa kose waba wagwaje waba wapfushije, hari igihe bakubwira ati nta maki, ukavuga ngo ni meza. Ariko wowe waravuze ngo twabyutse neza buki. Kubera iki mwabyutse neza buki? Twabyutse neza buki kubera kuko aho ndi ku bitaro bikuru bya Minembwe, ndagwaje. Abagwayi hari abo twaje gusura bagwaye, kubera muri famiye yanjye turagwaje, n'ababyeyi twaje kureba nabo bibarutse. Ego ni umuco, niko batureze. Batureze mu majambo atarayamaganya, y'ibyishimo, iyobokamana. Niko twasanze ba sokuru bavuga, ba papa barushaho. Hari n'umuririmbyi yabivuze neza ngo navutse nsanga bakuvuga, ako mumare kuca akenge sanga murenge yuko bakumviye. Noneho n'akarusho n'igihe cyonyine kiduheza kumva kwishimira mu kibazo. Niyo mpamvu tuba ngo ni amahoro. Yego. Nubwo navuzeho bukeya ariko ni amahoro Nyagasani, turashima Imana. Urakoze. Hanyuma n'ubundi biba bitangaje, ntibinasanzwe kubona umumama wo mu Minembwe uca muri ibibazo biri hano, ariko ukabona arishimye, ukabona ameze neza. Icyo rimwe na rimwe nacyo abenshi ntibamenya aho bakura izo mbaraga z'umutima zo kugira ngo bagubwe neza, cyangwa ngo cyo kugira ngo bagaragaze ibyishimo. Ese mukuri guhari ni ngiki kibakomeza kandi mumaze imyaka myinshi muri izi ntambara? Cyo ni ikibazo cyiza ku bakunzi bacu badukurikirana, ni ikibazo cyiza. Urumva umunyamakuru wacu, tuba mu gitebo. Minembwe yacu nubwo twavugereye ibibazo kuva mu minsi 26 y'ukwezi kwa gatatu 2019 mu Batanganika, niho cyane byasakaye. Turapfusha kugira ibibazo biremereye. Ubaze neza umwe dufunze imyaka 8 cyangwa se 9 akaja kuba bamenya guharura neza. Hari ku minsi 26 y'ukwezi kwa gatatu 2019 ushitse uyu munsi ukanage mu minsi twasanze turiho kubw'amasengesho y'Imana. Izi nzuzi zacu zose ubona n'izi ndegu n'iyi misozi ya za Gitavi n'ahandi, imihana yacu myinshi yabayemo amazu y'amahombe, yabayemo amazu y'imbunga, yabayemo amasengesho agiye atandukana, habamwe ibyiciro byo gusenga, bituma twishimira. Basanga baraduteguriye, bahafumbira ifumbire ryiza ry'amasengesho, apana yafumbire y'amase gusa y'inka y'inzitiro yo kweza ibigori, tuba mu ifumbire y'amasengesho y'imisozi. Icyo gituma twishimira, ndetse ubu nyine byarushirijeho kubakunda Imana bose bitakunyeza no kuzanira ibyishimo. Ubu nyine dufite ibyishimo mu mutima tangere, kuko twumva twishimira mu bibazo. Kuko iyo tutari kwishima tukabitega agatuza, tuba twarashize. Nyabona Kabisa. Oya, ni byiza cyane. Tuba twarashize. Rimwe na rimwe birashimisha, kuko wari ubivuze, hatabaye ayo masengesho cyangwa se hatabaye gukomera k'umutima, ibibazo biri ahangaha abenshi byohitana abantu, yaba ari mu mubiri, yaba ari mu bitekerezo, aba ari ibintu bikomeye. Hanyuma rero uvuze kuko waje kureba abagwayi ndetse n'abibarutse, wasanze bameze bate kugira ngo none dutambuka aho ngaho?
urakoze kumbaza icyo kibazo. Abagwayi ko baravugwa ariko ari akantu kambabaje karemereye agaki sanze hari ababyeyi bibarutse babiri sanga bavuye nasanze umwe kuri muri maternité baje gusohoka ndetse sanga n'umwana w'iwacu umva n'umwana ku gishigo na mishasho n'ihame ndatangara kuri mu gihe cy'umwijima aho umubyeyi yabyara yamara akabura isabune yo koga yo kwihagira izi mvuga itari yanje cyane abura isabune yo kwihagira n'aya masamba yo kubwira ukuntu ubonye hanze tuvugana ntaye ntangara bavuye kumushuriza amazi yo kwihagira yo kuja muri dushe azira isabune umubyeyi wibarutse wabyaye amahuzu yabyariyeho mbese tahaja kumesa nituja no kumesa kudabaga no gushusha amazi wenda bakameshesha amazi ashushe ngo arebe ko imyanda ashobora kuva nicyo kibazo ariko kandi dufite n'ibizishimo kuko umubyeyi yibatse umubyeyi yabyaye n'ibindi n'ibisanzwe umubyeyi yabyaye ajyamanye n'umwana w'umuhungu ajyamanye n'umwana w'umukobwa yabyaye n'ibisanzwe ariko kandi gakubita mwako kantu nyine gasa n'akaremereye ariko turi muri Minembwe turashima Nyagasani yabyaye dufite ibitaro umubyeyi yarajyanye hari n'ikindi kibazo nsanze kiremereye kubera ibihe bizatwegereye n'ubundi nawe ushaka winjira muri kumureba ndafite n'ikirozo ngende kubyara barabisabuye n'impunzi uyu muntu wese impunzi ariko bire kubyo tuzibitaro wibuka ko bizigeze gusahurwa na leta yacu bumva ubufasha bw'ibindi birenze kuko biraboneka abarwayi bahagwariye ni benshi b'ingeri nyinshi aho usanga muri maternité umubyeyi abyara akabura ikirenge cyo kwipfuka akaja koguza irisabune bari kubuze kutoroshe ako kandi turishimye kubera yakumbira amasengesho turishimye pe no kwihangana no gukomera ibihe bizahinduka uko bisa kose bizahinduka hanyuma muri aba mama ibyo byose niyenda hano hanze hari byinshi bitambuka mutaba mubizi ariko nanone se nk'icyo kibazo cyo kuvuga ngo umubyeyi yagera aburaho isabune turekega n'ibindi ibyo kujya isukari iki naki ibyo gatubireke n'ibindi bababwira kuko biterwa n'iki urakoze ko mbafite kibazo twabayeho mu bihe byinshi by'intambara imyaka myinshi kuko natangiye mvuga ku intambara itwegereye cyane si itangiriye intambara yo kuronda ubwoko bumwe si itangiriye ariko navuze iyo minsi kubera ko iminsi yaturemereye yatugarije yatuzuye ariko nagasanzwe nakari gasanzwe kuko muri iyo myaka yose intambara ituzuye twagiye tubona ishusho nyinshi z'intambara ishusho ku yindi ikintu cyatwa mama kino nigitambuka ndakiri cyosubira kubona kiremereye bacyakaza kandi kino nigitambuka ndasakuza ikindi kiremereye tubaho urumva mu buzima bwacu ntabwo twaparigeze kwikorera imizigo ku mitwe y'ubudandasi twari twarakiriwe inzira nzane mukakira umwana muto w'utubyaye kabiri ubundi baza n'ukundi umukecuru hari umugabo umwe yigeze kubishima aravuga ngo Imana ishimwe ko tugeze yaduciriye inzira ibarabara imitwe y'abandi bagabo kasa batuzanira ibyashara umva nawe n'abagabo nk'abandi ariko bakatuzanira ibyashara ngo bakazagenda bahagarara mu muryango w'inzu bakaba bose tugura urumva twakoze dusanga hari amasoko kuva mu kazi rimwe mu kabiri mu gatatu mu kane mu gatanu bisubira mu ikosha nitwe tukabibona ngo buke kubera nyine ya mashusho y'itambara inzira yo kwamurimira Imana ducira inzira y'ikirere kuko Imana yari yabitegurije intambara mbere isangwa yarabanje kujana urubyaro rwacu benshi babazi imbere bamwe bazabesha ngo babaye ibirara naho za nzira z'amasengesho y'umuntu bibabanza imbere tujya gutegwa na kino kibazo abana bamwe bari muri Amerika abagabo bakuze bari muri Amerika abakobwa bacu bari hanze abahungu bacu bari hanze kandi nyuma ya Kongo gusa ni henshi si muri Amerika gusa aho umuntu wese yisanga ukunda turi kuganira ngo buke bajya abantu bama Imana nyuma yo gushikiriya ibatubwira ngo bukaya kino gihe kumbe yagiye kubateguza mu gihe cyo kuzoba igisubizo mu bindi bihe bagenda bakora uburyo bwose icyo gihe Imana ngo ducire inzira yo kunda yegeye
ari umukene wari waranyazwe ari umutunzi ari umuntu uturutse hasi bose umuntu bagenda wose yamugenda haruguru nza ndibuka umunsi umwe tubona dusangiye ubutaka yaratubashije ku kibuga cy'indege nari mperekeje umuntu waje ku ndege mama yaramaza ngo nyihasha ati compa ahubwo naje ndunguruke muri iyi mbere yewe abo duherekeje ko barwaye ukeneye kubona imbere y'indege ntaho uhaye ugenda ati namwe nimugende murindire wenda muzobona muyikandagiye imbere mubibona imana ikiriza y'indege ngo buke nayirasi kubera sinatambara yihuse kukibazo bafashije imana kwisima imana iduheza inzira y'indoro igoye kandi uko mpaye mvuga ni kuncamba ariko ni inzira ziyoberana z'Imana zayafumbire y'amasengesho yego ziyoberana y'Imana imana ikiriza ya kundondo igoye iruhije ariko tubona umuntu tubona isabune tubona agasukari tubaho abantu bareka kugwara bwaki ejo bundi igitangaje muri uyu mwaka turimo 2026 za nzira za mazugarizwa z'indogo zugarizwa na leta y'abarundi ya Kongo yacu ari dufite badufungira mbira none dushitsa ahantu uhaye usanga urabuze ingene minembwe yakingana tekereza ngo umwisho wa minembwe none no gutangira akitangaza kwabone muri minembwe umwisho wa minembwe hari abantu ni ugutangira kwigitavi bahenda ugashika ku rundi mwisantire no yakujya mu bakomi ugashika za muzinga za nyabibi ugasubiza za gahera niko ko gahora yigeze kwira buremere nari yamarango gusubiza mu marango yatuzanira gisabone n'umuntu n'amavuta ayo tugifite yarafunze yafunzwe na leta y'Uburundi ikigwa na leta yacu yakoze bakemera kudukora genocide iturutse ku masasu iturutse ku ndege hejuru masasu arasigwa hasi uburyo bwose buhari buhagije ubwo bashoboye byose gukora izo bihugu byombi kandi kidakindangazaga icyo gihugu cyo turimo baza bavuga abakuru ko basanze bavuga gusenya indongo zamutiza umuhoro perezida wacu bamamutiza umuhoro ntibamutije umuro bamutije imihoro bamutiza imihoro agira abambari bamwambaye baramubwira ngo ahatsembo vaneho babona ko amasasu atashoboye ndetse binyibukije akantora akantu nayo ngiye guhugaho no mu bana aje gusura harimo umama warashwe na drone ijoro ejo bundi ko mabona gatatu araswa na drone yagiye mu butayu gusenga ariko baravuze ngo umuntu yagize inka azobara nabo bikubite wenda kagati uzi amahombi barayisenya y'irundu mu mubande barasa umubyeyi uhawe usengura mu butayu wenyine amabomba birako ariko nawe musuye mu mpaya sirabona mu gitondo ariko igitangaje yanzira bayigirisha ari barayifunga umvaye nkubwira ko turagira ikintu cy'ameza birashira kati hasabune n'ibindi abantu barirunze mu mazu abanyamibunda bari batuye mu mikenke nabo mu cyo hagati baraje bari muri iyo mihana mvuye kuvuga twese kurasanga mu mafamiye mu rugo harimo nk'ingo zine zitanu zitagira umuntu zitagira isabune zitagira agasukari gako kabaye inzira kwasanze ari ikintu gitoya katagira amata babanje kuza inka zabo zihaye zihaga tukabona amata tugateka mu cyayi turimo kwitabona nyagwaye ese namwe banyonza ndi mukugumva nyagwaye none twabuze ikintu tukita bari barasigaranye inka tugateka icyayi wawa nyama yanu ushiramwo kitari n'isukari tubura ingene tutita tukatikabona nyagwaye bikaza gaseko nkakezi ngo ni nyagwaye kandi abana bamaze kuyibagiza umunsi bayibonye tibakimenya ko tutari n'isukari igitangaje ejo bundi hama haduka indwara y'uburenge ahaturukaga imiti gasasa yo kuvura za nkana zo ngo tumwe tumunige nyagwaye kandi icyayi kirimo amata menshi n'amayani amayana arashize aho ya mata inka zagwaye uburenge ya mata arashize ijya nyagwaye irashize ubu turi kugikoma twita ngo ni penepe iyo penepe nayo kigihaye iboneka ni ikihe igikoma kizira isukari ugashisha gusa igikoma ugaheza abana bagasomera ikijumba igikoma cya kankoto aho iyo kankoto nayo ahari guturuka amazu utayishaka niyanziraga abarundi bafunze na leta yabo nta mazu utahayaboneka ngo dushake na cya gikoma cya penepe tugiheza abantu urumva minembwe ahantu igeze n'ahantu hatoroheye gusa icyo dusigayeho icya kibanga cy'ibyishimo
ya fumbire badusigiye ababyeyi bacu batabarutse mbere, ab'inararibonye bapfukamye mu nzuzi, abasenze mu matayu, abasengeye ku misozi baherekeje n'abashitsi. Uribuka ko ikitwesheje muri Minembwe hari igihe abantu bazaga ku mahudumba bamwe Imana yatumye bashika binjira n'ihudumba baje gutaha Imana ngo nise kandi duhure bana baherekeza ku misozi. Nje nigeze kubibona hajya babaherekereje ku musozi abasezerana Imana yavuze ngo dusubire iyo ni ya misozi bari kuza ngo barayisenya tugasaka tukayisanga muri Minembwe. Niyo fumbire itubesheje gusa idusigira ibyishimo. Urakoze cyane mama Yayeli, ni ukuri nk'umuntu uri kuri tere nta kindi yobwira umumama nkawe ni ukwihangana, kuko kubona umwana w'uruhinja uzira isabune cyangwa umubyeyi ni ikibazo kitoroshe. Hanyuma rero iyo mubona leta yanga gutanga uburenganzira, muri abamama nk'abandi bamama nka ba nyina waba bafunze inzira nk'abagore babo, rero ibi bibazo byose byabikubiseho. Iyo ubirebye nk'umumama mukuru tena nk'umukozi w'Imana, bino bihe niki ubitekereza cyangwa se uzakira uti? Urakoze, ndabigusubiza ko Imana imbashije. Ukuntu tubyakiriye turi mu busharire, turasharire ariko kandi tukutse imitima. Wibuka ko mbere navuze ngo Imana yari yateguye kino gihe itubanziriza abana imbere, ndetse ga wibuke leta mu kuja kuduhinduka ngo bari beshe baravuga ngo reka tuje kubatera n'abasaza n'abakecuru, abasore babo bose baragiye, ariko inzira z'Imana niyoberana. Uzugira ngo kurareba utumbira Imana hano imbere ikaguturwa mu bitugu cyangwa tuka mu rubavu rw'ibumoso cyangwa iburyo, sinzi n'inzira zayo kuko isi yose iri mu kiganza cyane. Noneho igituma dutakutse imitima ngo dushaririye nuko tuzi kuko tugituye. Aba babyeyi baba bavuvurika kuri none bari barakoze ibishoboka bigisha abana bagenda biga indimi z'amahanga zituma n'abamenya gusobanura ururimi ku rundi. Kurantegeye? Nagutegere. Ababyeyi nabo basigaye kuri tere mu gihugu basigarana amasengesho, tugashaka ngo bariya abana bacu twatanzeho amanimerevare bakiga bakamenya imvugo, bakaba bamenya kuvugana n'ibindi bihugu n'ababishinzwe, bakaba bamenya gusobanurira n'abacu nabo basa n'abasinzirijwe n'igihe, kuko igihe kiza mwe kikabasinziriza abandi kikabakangura, bakaba bamugira ahantu batuvuganira. Bavuge nta jambo rivuzwe n'abagabo ngo rinamirane, nta jambo rivugwa n'abasore bacu baririye bagifite ubwenge bw'amajambere no kumenya icyo baranganira akarere, bavuga ngo bareke. Natwe ababyeyi icyo dushoboye ni ugupfukama no gusenga, tukabanza tugasengera bariya abana bacu ngo aho bavuga bikunde basanga Imana yabaciriye inzira yo kumvira. Hatabayeho kuvuga, urumva kuvuga ufite ngo asubize kino kibazo, umuntu wese akoresha intwaro afite mu maboko. Uzi kuvuga vuga, ururimi wigiye mu mahanga uruvuge. Niba uvugisha ikinyamurenge cyacu ukivuge, niba uvuga mu Giswahili uvuge, niba uvuga Igifaransa cyanamuze, niba uvuga Icyongereza uvuge, ariko uvuge gusa werekeza mu kudufungurira iriya nzira ituzanira, kuko abana ntibomagwa na bwate duhatubona. Ababyeyi ntibabanga ngo batunguke hinda zashize kuva kera batamese batihagira ngo bikunde. Aho usanga umwana w'uruhinja atisiga, uwo se mbaye nkubwira yabuze isabune yo koga ngo barabona se mutuvuta bababeza se kumubiri ngo umubiri we kuworoha. Amavuta giyo ntakuyatekereza, ayo kujyaga yo zabaye ibintu biteye. Inzira gusa n'imwe ni ukutuvuganira, tugasakuzaho amajwi yacu aho yabagera, azasanga y'ababyeyi nabo bari mu gihugu nabo bagiye bayafunguza amasengesho cyane. Wenda hari ni gute cyage cya Esther Morodekayi yabwiye Esther ati cyatumye wenda Esther wimikwa nguje ibwami ukaba umwamikazi, kwari kugira ngo bigisubize muri kino gihe. Sinza hari kwari kugira ngo bigisubize muri kino gihe. Bariya nabo hari umuntu wenda azamayikuta ku mutima ngo je sinzi ukuntu nabigenje nja kwisanga muri Canada, ngo je sinzi ukuntu bizagenza ngo ngire bahati muri dossier ngo nja kwisanga hari. Oya, kora mu gihe cyawe, ukoresha amaboko atange, bakora n'imbaraga. Uri muri Kenya kore, uri mu Rwanda kore, uzi kuvuga vuge, uzi gusenga nawe ari hano nawe uri muri tero habane yatambuka nawe akora ibyiza. Kuko
kuko niriya abadakora ariko bashobora gusenga kurusha abasigaye hano. Umurimo umuntu wese azi gukora awuhagurukana umwete n'imbaraga n'Imana imushobozemo. Mwamagana badufungura iriya nzira ituzanira ibintu. Abarundi baje iwabo Musangara gisegeti nawe afungura inzira amenye ko turi abakongomani. Turi abakongomani. Uko nukuri. Urakoze. Hanyuma iyo ureba ibibazo kakure wagiye ubivuga by'intambara y'intambara uko yatangiye nyine sikwiri aho koroha kiragenda ikomera. Uretse n'icyo ngicyo itwaye iminsi miremire. Ese kuri none abamama kubera ivyo bibazo byagiye biba timuzocika intege? Oya. Turatuye. Turi abanyaminembwe, turi muri Minembwe aho gucika intege ngo tutekeze kuja handi mu bindi bihugu. Dutegereje n'abacu ngo baze. Mwazoze tubabwira amakuru twabonye akantu tukandi. Turatuye ko turahinda. Hari ikintu abamama bakoze mu Minembwe gikomeye. Nibwire ko n'uwari umushanga umwe ntakiri umushanga. Twafunze yambushe y'inzara. Birashoboka abantu bashobora kutubana benshi. Kuko urumva abacu baza muri iriya minsi bahagurutse mu mikente mu nkandi kuva ku minsi 19 bashorera amajoro saa 3 z'ijoro y'ukwezi kwa kabiri no munsi. Urumva ko ibyo babisi bose iriye abantu baba benshi muri Minembwe. Ariko ko abavyeyi bo mu Minembwe bari bashoboye n'abacu bakiri mu mikente habayeho imbaraga zo guhinga zirenga uko zari zisanzwe. Tukintu kiri mu kuntangaza muri ntambara nayo n'indi sura yahindutse mu guhinga nayo irahinduka. Ntabwo dukita intege, turatuye tidutushe mu mutima kandi imibiri nayo ntitekanye. Kuko iyo urebye n'ahandi ndi hano ukareba ibihari bitambuka nk'ibyo navuye kuvuga n'ibintu utavuze ni byinshi, ariko kandi imitima yacu irarenga tudukitse intege, ahubwo dutegereje n'abacu bose bagiye kandi nabo bazoza mu gihe kigeze nibamara gukora imirimo Imana yabajana ibiriye bazaza. Babategereje ubu bari mu kazi hari nibamara kuyikora nabo bazaza bari mu kazi. Urakoze. Hanyuma ndagira ngo tugane ku musozo ugire ubutumwa ugenera inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino. Kuko wari ubivuze hari abantu dufite i Bukavu, hakurya za Burundi, za Rwanda, za Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika no ku yindi migabane bafite icyo bokora, bafite icyo bofasha kuri aba baturage bari hano. Nubuhe butumwa wabagenera? Urakoze. Umuvuga butumwa wacu, umuvuga matangazamakuru wacu nako kuvuga ngo umuvuga butumwa gani zo nizo warumenyereye nizo uvuga ku gatura kandi zose ni injano cyane. Ni ubutumwa nyine, ni ubutumwa ubu ndetse nibwo butumwa nyine bukomeye cyane. Ni ubutumwa abaririya dufite amakuru tugomba kubabwira. Nanabikozeho mbere navuze ngo Morodekayi bamaze kugira ikibazo ari ijambo yabwiye Esiteri. Yaramubwiye ngo nuramuka bucecekeye hakizabuza abayuda tabara. Morodekayi arakanguka kubera igihe yirengagiza itegeko. Mu bigaragara n'amaso yacu turi hano intambara yagiye ihindura ishusho. Ubu mwe turi mu intambara iremereye kuko imbere abantu bahungiraga mu mihana bakarya, ariko mu makuru nagiye mpanduka bambajije nayavuze inzira zifunze nizo zituruka mu bintu byose zari zinuka wubwira guhera ku isekuru ugahuruka ku munyu wo kurenga. Ndibwira ko abantu benshi bino wokanda hari ukuntu bageze bakanda bene hano abana ngo barebe ko uhazamo ngo kantu kinani ngo bakije umunyu hano kaza kantu kumweru. Kandi bwira ko abantu benshi wokanda ngira ko umuntu ugize kweza akagira umunyu ameza abiri ngo kandi ibintu bitoroshe kagozoroshe. Ndabanza ngira bakumva n'abashimire barakoze, ariko baravuze ngo utabunya uwo mugani n'abagende bamusebomye. Badikuma abantu baro dufite abantu benshi bakuru batazi imigani ya Kinyamurenge. Uko basobanurira nanone nimba bazaba ngo utarunya ntaza kurayo intoki kugira ngo nuko kubaza nuko nguko inyano bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ikibazo kitarashira nibareke gukuramo akarenge. Ikibazo kiracyakomeye kandi cyagiye gihindura ishusho. Nibareke gukuramo akarenge ahubwo bagume basobanurira abantu
kandi ntuzi kiza gitangaza aba no mu ishuri gituma abarimu baza bagenda bakazomenya uwabaye uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bose uzaguma akabigisha kimwe ariko bose ntibaza bumvira rimwe ntibaza bumvira rimwe bigatuma mwarimu aguma gusubiramo hakaba n'igihe cyo gusubiramo wasekana bibutsa akamahera ku kunani ya mbere kandi akusika yose kugira ngo asekana yusanye kuja mu bizami abantu nibareke kuri bakangure abatazabumvira aho vuba vuba kandi umukuri barakoze nimba tugeze kuri no munsi turiho kubw'Imana n'abari abantu bose bari muri yabihe turiho kubw'Imana niyo bashize hari aha n'abari abantu bari muri ariko nibongere kandi basubize bagateke umuntu ufite ubundi guhera ubukara guhera kuri goma guhera umuntu wese uri inyuma ya miremire n'imisozi miremire n'imigufi umuntu uzi akarengane karimo kandi conzi ico amakuru ya kano karere mbere tutarayamenya kuko n'abariho imitima yabiri niyo baza bayamenya mbere nibongere basubizemo imbaraga umuntu agurukana imbaraga z'imfura kandi bazishore bavuye inyuma nimba wagira akazi ko kuryama ukagira ngo wenda ntarusheka amaze no kuruhuka uri kuryama nuza kuryama umutima ukangura kugira ngo kugiye kuryama ariko hari umuvyeyi wa burayi hari umuvyeyi wabuze umuntu wo kurunga igisusa wenda sene cyangwa se igishoma ubu ni igishoma kirahari tekereza wateka igishoma kizira umuntu kizira amavuta ukakijya nabo bigeze kuri no bose uwo kijya igishoma kizira umuntu kizira amavuta basi bakaka bagaze bagiteka mu nkono ya nyakororo bagapfundikira kugehishwa na wa mwuka nabundi na amasafuriya nayo makera bamwe barayataye ko murasangira amasafuriya ari mu maso ndetse adafite n'ibitemi wowe kijya nibongere kandi bahaguruka umuntu ashobora imbaraga kujya muza mugenza hajya muza mubikisha kujya muza muvuga bigatambuka zongere biza ashira ku mubari w'abantu bari hano hantu hari ikintu Imana yari yarabakoresheje gashima n'Imana bagiye kugenda bamwe basiga kubakiye maso niba tubereye impambi z'abacu ari inkambu zibona muri mbere uko nuko bagiye muri yamazo abandi kandi ngo bashikiriye yamara kubona umurimo w'uramunejeje akamavuga ati ntega parcelle mu murimo akayigira akamayubaka yanzu akayubaka ari hehe aho naje ndazi yanzu kumbe n'umuteguro w'Imana wabwira ngo twakishi dufite ibyishimo byinshi mu mutima bajya abantu baza bakabona aho bugama izuba bakugama imbeho bakugama ivu bakaba muri yanzu kabishwe nubwo nta mametero yo kuyasasamo kabishwe nubwo wenda ibyogo byo gukoresha bikeya ariko ntahanyagirwa ari shitingi babona hano hanze ariko tekereza hamenye ngihera guhera kuri gitaje mu mahenda pana hirya mu higa mu bahenda hirya nagiye mpamvu avuga niyo mine ngihera igahusura no mu maranga rero nibatuvuganira nibatabarana imbaraga zose bafite ari ntoya kuko umwe n'imbaraga uzifite n'uzishora uri n'agashora iziwe uko ufite ntudehe uko nuko udehe umenye ko iwanyu hagowe umenye ko ababyeyi bagowe umenye ko abantu bato bagowe umenye ko ababyeyi babyara akabatuntu bagira kandi dukeneye ko ababyeyi babyara ukaramara kubyara ukamurira hejuru wabuze ukuntu ugira umwana ababyeyi babyara ni igihe cyo kubyara cyane ariko umuntu ukaramara kubyara icyo nacyo tuzokiganiraho mama ya Yeri zose mu ngaruka z'intambara urabizi kuko ino ntambara mu bintu bya mbere yakoze yatumazeho abantu ese kwiri abavuka ubundi bakeneye ukenerwa iyo tugira aho babyarira ngo bagire uburezi iyo b'Imana yari tugiriye neza kuko abana ni kumwanditsi yavuze ara muri Zaburi yaravuze ngo abana ni umwandu uva ku Uwiteka kandi nk'imbuto zo mu nda zacu ngo nizo ngororano ziyeza ababyeyi bakishima kandi aravuga ngo ahigwa afite ikirinda cyuzuye abo bana kuko ngo baza kugwa n'isoko ndetse navugira kuva mu ijambo z'intangaza ngo bazovuganira n'abanzi babo ku marembo none iyo tutagira abana tutabyara twobaye abana dukeneye ko abana babyara iyo tujya kugira aho babyarira umwana wagiye agira amezi 2 agase akabyara uko ni ukuri uko niko bisa kuko n'abasaza bazavuga ngo izijya gushira ngo zihera aho